Kraksal Sarigo, Sabroom border Amchaio Busugunang Beraimungo Samong, Busuk Jarasa Kangjak Abono Nainen thangkha, Hakotorni Union Home Minister Amit Shah, Beraimungo Joro Bini Loge Thangkha Hasani Montri Okra Biplok Kumar Deb, MP Binod Sonkar, BSF ni DG IG Chief Secretary Kumar Olokte, Haste Police ni DGP BS Yadav Akosha. Asta Borthang Noklan Lugutum Panda Paimani Yagulo, Kraksal Sarigo Sabroom border Amchaio, Busugunang Beraimungo Samong, Busuk Jarasa Kangjak Abono Nainen thangkha, Hakotorni Union Home Minister Amit Shah. Salo Sabroom Kathasari Amchaini BSF 96 Battalion ni Bisingo Khobjaknai, Pillar number 2217/5, border Amchaio thangai Busugunang Beraimungo Samongno sakbai thangai naikha, Hakotorni Home Minister Amit Shah. Aboni yagulo BSF ni kujuk ojamarokbai kaisa koksa pandao achokha Mantri Amit Shah. Border Amchai Beraimungo Jaro Bini Loge Thangkha, Hasani Montri Okra Biplok Kumar Deb, MP Binod Sonkar, BSF ni DG IG Chief Secretary Kumar Olokte, Haste Police ni DGP BS Yadav Akosha. Koksa Panda Paimani Yagulo, Sabroom border Amchaini Joto Bera Rezage Amchaio, Daktina Busugunang Beraimungo Bagai BSF ni kujuk ojamarokno dagi mungrokha, Hakotorni Union Home Minister Amit Shah. किलोमीटर के आसपास बना रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट चीनी खोरांग।